kena tipu. Sebenarnya aku kena. Yelah korang tengok ni, market downtrend, nampak break and retest. So kita rasa macam dia nak turun lagi lah. Tapi nak entry sell, takut kena lipat pula. So kita guna magic bagi nampak alam sebalik mata, sebalik chat lah. Tu dia korang tengok, auto looking, auto mapping. SOP 1 kinda kuning sebagai tanda volume berkurang, kemungkinan ada perubahan arah lah. SOP 2 dot hijau, tanda bullish momentum bermula. Dan SOP 3 break MA line purple sebagai signal confirmation. So lengkap 3 SOP untuk buy. Okay. Data yang lengkap, simple, tak macam indikator lain, complicated. So tadi kita nampak sell, bila pasang indikator nampak buy pula. So mana satu ni? Senangnya kita tanya AI. AI kata sekarang buyer power lebih kuat dari seller power, dan AI buat technical analysis 90% yakin kata naik-naik. Takkan kita nak entry sell tu? Jadi rujuk data indikator dengan AI, kita entry lah. So sekarang jam 2 petang lebih. Sehari kita tengok result macam mana. A few moments later. Jam 9 malam lebih, korang tengok apa dia fly by. Profit lebih 200 pip. Nasib kita tak entry sell tadi. So inilah kelebihan bila kita pakai AI indicator. Kuranglah risiko untuk kena tipu cat, sebab kita dapat data sebenar, bukan kita teka, bukan rasa. Jadi yang nak indicator boleh klik link di bio. Tapi past result not indicate visual result, dan ini bukan financial advice.